Wasya wa Muimi. Umunde tuwe kikumbo ndu mutituni kaunti ya Masako na tuweza tuwe unengelelia ngewa ya Muimi. Utumia kila kita waki waka na sugarcane aso media siana siyake amanda leu amanda ngwa na ate dhaka kuisila Uimi wa iwa ngewa sinu tuweza tunene amudhanyani wa umunde kilungune cha Wasya wa Muimi nekwatia watitina nesa neta wa Steven Mwema kalivu ndini wa kilungu watindata natinda nesa wa wita wata Sitwa yako nita wa Mumina wa Ndolo. Mumina wa Ndolo. Umundi newe mai wa. Na pe undungi wa Uimi wa eka. Eka kuima iwa. Yo ni manga atu bemba. Otumatuma ila kuiki uo. Lakini sana iwa inona imbeka neza nondo. Ngaza. Ngazo mithesiana. Ngaumia mambaso yanga nenga tulombe tuyo obu. Atuyo makoka makambitio withio ngamane makane okendo withio ana utani kwako imbemba wima ila sia mbuani kana ni ila kwangithio no mbuano ila yezauka ile teguo gethia ni thina wima ni wimete uya wambe wa ni wimete wimi no wa mbua yoka kubanda uketelo ketha waima wimi wa kungithia yula kungithia ila mbuzi zina kiwe ningita cia ninda ba kiwe na itoma ngoka ngete kisia aitho sukuma oiwaisuzi akono na yuma ngongelo kiwe ni kenda wizethia cia bikia bandu ba kwa visit sio sawa utono compare ata Uimi wa kwetela mbua ikoka no la wa kungithia kwena no la utono tethia mundu ukesethia no akwate kindu kitonyo mutethi yuata uingithia Benda beme no mingi. Lakini mbua yanga izoka. Ingita cia kindu kethia tundu utie kiwu. Ne yanga iwetie. Cia kiyu cia nyondo. But bai andu masi ai. Ino ya kuwa mbuani. No ila yimwe na ndisa kukengi alafu isethia no yoko mbinge kana koko nini. Lakini la ukungithia whether not no ngithia binda so kesitha no tindoke thete kilende pu kwa kuta Muimi pailiata. Yuba ilio. Niwe zithite kuyimane. Kuyimane kuyenda kwindreta ku yandi. Ku uthithuno kwa wona mbuya thauwa kwetelo mino mya itetatu. Kwi kuthithunesa. Nundu kiwu mbuzi ni sithingi ye yuta mwando wona wiwo zukethia ni babuthukie kiwu. Yuta mwando. Beta wa kikumbo. Kikumbo umwanda. Umwanda wita wa kikumbo. So kula kwetha mundu atona kwitegemea okesethia ni wisiti na mia itatu ninguketha mbemba cia no ninguketha ngine uketha mundu no tona kwitegemea na gusovya kalenda yake no ila ukungithia lakini loto ila kwetela mbua no ila mbue koka pau ni papathukana cia aimi okesethia mundu no tona kwitegemea aingithia yuko kubejuta mwando ukokoka bande mbemba ne yuka ithi wathi ukite yuke upikia thiani na ni kwauwa tusike uwo chingi bakingi chuma cia kindu ni cioma itengethe weze abantu ba utinde ameno izu mingi netele mbuye zuke zuwe nikenda mbande ndikokele mana nundu mbemba tike kiwona kukauga mbuye yana hata kiyundu kikawaile nindi kinda akende na ambatatu kikitite ukala atwa jambate lakini mbemba ya kwata kivu kinge ne ungama kana yuzu kuma izu wona bu izu zioka weze ila kokua sio mapi nundu wakivu kinge kwa hiyo yoka kolwa wetikela Uimi wa mbua mbe wa Uimi wa kungithi yulo kunene no unundu ndina bina wanenda na kiwu tayaka bane babingie ndia kotwemo batitwa se yupe kiwu we mwene okakulo yu utahe Muimi kila ukona kitonyo mutethia nesa hii ni kwetela mbua hii kana ni kungithi okesethia ona no ai membaka thano yona thano thuwe utikiwu kibone waile uthukum nitwendete nesa lakini nundu wandu ala matutongo zima ya tubinge ya ndio kethia ni titwa tenge mekewu nundu kuyu kwangeleka nduka pai bandu benzi kasilanga niki painde na niba ukoni ni wene yubute ni maimane yizenzo aba kwa umailete kwekata yuda akakivu gene mogyo makatunga besi atandia ye bandu ba mabinge alita wa kwa wangesi kikambata neulu yoza ethia ni chapa mbi wokendete bandu te mathuru uti nundu kindu kilono ye monopio nijo kindake mbesa kuliko kwetela mbuya yanga twende onone ya Uimi wa iwa na Uimi in general ne wenda kiwu so yutu ine avukwa kiwu kwa utono compare Muimi muwe na kiwu na ngio tena kiwu
wana tofauti yoki maisha kimwemele ile gwanata yu utena kiwu ko Uimi wethina lakini bekiwu yuta kiwakita kabinda bekiwu ondukithia nundu yuta kundu mone wezila ko sienda ko lakini si saone ko mbua zewa na nyeba kwa konde nezi nundu ebathitu twase you for example umundi twase paane babingie ndiso weta ni babingie pekiwu mundo no wako iyo kila kiucha silango ni babingie ndiso weta na tongo kwa tunenge bisa mundo wako itho ubwana tofauti hata keka yupe kiwu kibingi aine nda male mbinge muno kwanza yu wenda woka bokethia be kopi singu ngotilela uma ba ugute kopi free wathio bigoge wa moyo mwingi muno nundu ni na kigu lakini yu nditona yu imane nundu ona yu biza gundu kwacha ni wene ni imane okay so the fact that baba ikigu kwa nangite opportunities yana nundu for example ndo asya uyu paile kwitha bene wene kopisi ukantilela twasi yuke kwitha batekiwu kwa nangite mabuso meanata mando maingi muno kama kwa ni nyoka kuna njirani ko papa ile kwitha peto tofauti pendi ya ibati ko katika bingewa na tongo yala mebo ithonga bana na ya ten nunduki ujwile ja bingewa jenda nuwa mutito ni soko lakini yola maeka kameje mutondo yuta njirani we bindo na imete munda abu na mwemeye kiuja nundu ya munda ingaliko thethio kiuja nundu no kwa ubwandu ene yimaini kuanaje yumuthanga waku withwili ndela silanga na ndi uteki wake aya yuta ni ogia katundu olugethia thina kiwu peke iwu na guku buthuka ndongo mbingi chacio kanetina kibuthu wake ngi changa ikingende okay atongoi otwine ne amondo makiwu egendo kita role kana mwana wa atongo ndene wa Uimi ni chao nundu wasya atongo ni mabievi mutongo ya kila zelo kudutia kibela akatuya kinakicha miene ngweka okaindu kuona abuka emie yutangelekanyo kithima kine ta utakiwu omutongo yula woka baenda kibela atu ya kithima ki ni okanike na ndieka na kiwuchu ne kuna chamba teku yani kenda kina kiatu amine wa tumona aingi aenda okuwezi nengire ndio nda obizini ukazumbwe mundu obizini umukula je bailiata tetela no ize ya baibandu tumelera onoka tindo kunete simu kwa mutongo woka nena lakini ndeza uka ko atongo imaleze kwikata atongo imaile okila sia yu athani project yebo yaten ukethia mundu no wati ya iende yuro jolo ya ula wa propose tene mare muchalo wa makindi ba nae wasya silangezu ya ilo tu nae wogio to me agiucha gravity cha the ya mutitoni na azie yenda uko ni mamimbe na ya kanwa ya lindi kilebyo yu mare mukalunde wogi atatanga na aguyo ne silanga na jo yukegwe bajambe ogwa nundu ebandu fulati muthango wenda mutito no kaenda uteba githanga kana kuya manja na yue atongo imusa kwaniki matuone mbeba lati tabika ninge muona ethane ni mamubalukitio we niki bado mumasa kwa ayundu ne mundu akaeba gite mauta ba uthio kona ishe ini neza muno tagia tukikuna langi lakini ndio muonete mauta ebinda yasa oyito mwe bandu mukabika ndo ithano mubalukanye mauta na kindu kite mauta yo mutongo yebwa mundu endete ibani onondu we waigwo wasya ukwika nundu akalea ndakwata kule na guendete ibani okaenda wete ma condition magundu ne wamoka utiapu wa mwene kwa huko maanisha muka andu makakengo ingi na maketikela oketikela mundu akazi akitia kulwa ni thiti tathi umulilikania na batinda andu atabitu oza wigata ni mumanaka na andu ni mamanaka na meko kengwa na mama na wigata ni zibe bandu utabitu beyond tio mozo ongi tofauti yuka unu wazongi na uyiza ithi akwe kunge wika anezai yu tiwete kundu ni wika ni wizi yu andu ane mamba consider population ya bandu meanata yutabagwi tutea nini tibigete ngiliomwe na beeri ikikumbo na beeri ya thina andu ngilita itano kwa kweli nite balu ja mundu tingiliomwe na obabe andu ngilita
Okay. Uyeza ethia ono uyama. We kalite yulwa ndebinda ya sa. Ukona sindu sikibathukani. Peki ndo yuki kwetwa climate change walikuwa wansebe. Na ukatika kundu kumwe kwa ili nesa ni kukuma we nobandite kiwa na niwe kalite vaibinda yasa. Over time kumelawa siwe na kumelawa ikana ni kubendukite climate na kwa ili hata we compare mpaka omunthi na ni maya ili hata. Yundi ukakuweba. Yukusema kweli. Niona atumia wene ba. Bako bayakinya waila kwembuga watu wake huo. Kikinge pyo. Climate change. Kiwoke yakana. Pa benda mwando wenda wiki chembe ona baadaye mawa nondu wa ima kindu kiyo kabagita kuitwa ngombe na tuita ukapotu ya nini yo wakulia tumeanza lakini yu kwanza kukwata kiuti kiyo kulia na nye kuma tizi yawe yitu wete miaka ya tuwete from 70s the other inweke miaka ya aje yu wole ndi 50 kindu 50 kindu tikwata uhuru independence no twene wa na ikiwo muthono lake na kwata uhuru kwa wata independence na colony wase kwa ikiwo kinge pyo yuona bantu mwezi lila babu puma kiwo no ize the ametiza ikwazi yaketwe lakini ti ebulunga kwa imetenge amutembe sisia imete wona na matwa ende ndo yekana na kiwo ya ibo mingi muno no kakuli atumeane kutabia baba ibaki wuki ona ina maiza emani kiwuki kingi ukethia iwe sitona kuyana ndo kiwaki ndo kikawa kiwu na yuko ketha in terms of leo kesera mwena leo wa kutumia musie kwa ili hata tuone kwembua leo ndwa kwikina mukingi kitawa kikowe kema kwikiwu ni mboka aya makwasi uyeza ethia menzitwa bubu aje imaitu magila zio mu maluko kethia athina ni lazima ogia kindu chako yo ituma yenda yana kuku kwako nundu bya moyo ala menda gwe binda yes lika mande wa mundu umeende akazikusia ndi kuko ituma lika kita atu wange wambisu ni lika uso yema na ino kulia hii mwakomie na mwamuka mwetha guteki uyi kana no ni process kiangalile mbola ukethia umundu kuiki une kuiki kana mwa nundu ubwa ai uthi mamunda ni utakuite kabanga na ndu engote wiza ukiliwe ndete okethia ote obini wo umini ya munda nundu ni wezendu wenga yo kindu kiyo kitu magical kijama ugezethia ati umathani jau tibothe lakini kwa ikibu nundu yendi utabia yu myaka esu na weta kana tathi na ba utu taje na ino kulia hii no mpeke no muto no point mukaze kine cyo tumie kiuke lai kana muthisi kone manane wingi utumite kiuke kana uti ya tenete ya ingi nundu for example ita lelo ya no amina o moyo tona motoka ubitite ko muthisi ni tono kutabi jebe ni yata ndimana yuta mutume wote somete emone nazo nitaenda atika dio umino otataye mutita koma nangali engeza taenda azukulu alimu manyuko kuwepo wapo akamota tizomethwani alimu ukona akamota kae mbeze ekayu utone ko gwite mbeze ukona mwalimu bubu mai tikamba ka uzomethwa makaiko na yishesya otwa ba Uimi nondo ibindesu kuma ibindesu ya 50s toka 60 70 ibindesu mpaka ngilile ne kumimba wo yutwe wasisya pala twendete pena we kwatyo nondo nusietie ondo maundu mapendukite every time pala twendete pena we kwatyo kana nota papa thuka ngu na tutona kwikata ukila giboy yu akili ndwe zinile iba bela ya muzia wa bela ya mabuku yu mundu lokwe mautumia ya muzia wa neza ege ya mabuku no kwatombeza mbingi we muzomu no iza ya ndo mana itume lakini la muzia wa yo kona cia wikata jiteithie kuti itwagwa no yo sininga netienda ma obisine itwagwa ne la ita wa wisdom so maundu ni ma Uimi pala twendete ne papa sio yi kana ne papa thuku benda beba na tata uzije ne ona benda beba thuku ni sawa twasobia background nzio ya Uimi yondo maundu mapendukite wali ukwanzeve na pata waki windi ni wa Uimi itu asiokai itulika Uimi ni wake wa utabie ondo ambeangiye ondo kibanda wa ondo kika wa mbaka ukesethia ni chabika bandu kitoma utwa sokoni mwana musaisi ane mutongo TV ngwa tuna mukamba neta wa Steven Mwema to Kikumbo tio Kikumbo ndo Mutitone location county ya Masako nikilungu chambe cha Wasya wa Muimi cha kele necho kite twithane chinebindete yasa
Wasya wa Muimi. Tuina dhama tio vandu Kikumbo. Tio? Isirezi no faniwe. Kikumbo county ya Masako na twende na kuima iwa tulike ba kwa Uimi ni wa iwa. We pesi ndo mbinge muno itona kuima yulo andi mbako na kalati. Lakini wa mwa ku focus na kindu kita wakiwa. Niki. Wagina agenda ye. Kwa gube ne leu. Na kimbesa na no ithyo wa ng'ombe. Ninde zake wakikambi ko maundu. Pandu ni mukwamu kikangwamu. Kikambi kiombeza ngusuni. Kinene kiza ulika muzinundu ba imbeza kizika umwe wana. Na ndiye ndawi imi. Mbesa ni sieta kinene ugeze pate mbesa. Andu maelewa. Nengi na pate mutwe. Andu maelewa. Pate mutwe ndawe na kinene no balagine wathoje iwa kinene ba ibindu agi. Ani mundu ndalete kuelewa pate mutu. Aje kwanza yuo noka yuka bika kwa kuno pate iliu na tuana uitone lelo tena gwe kage nzizia na itata. Uwakeya unginanga. Uwakeya ungomba. Lakini mone zilia dati ne we ikonge wezwitha lavyo. Metele kiki uthe. Na yiye na pa yiko itinia wiko nundu wa iwa. Nundu nenge etha iwa isi ate wa YouTube one tha mundu kuanza ande umana nundu bekazi to mamondane. Mbeza nionekana etha no mundu kwenda safari tikiti yewonekana etha be mundu we na kanjageti kena thina takaka takunokangevo sawa tuke ba kwa kukwamuka no lika nai kindu kimo specific wa kwamite lakini kiwacha kama thuru wa kwamuka na guya ninzo methetie na kiwa but you event kindu kimwe specific ulilika na wa kwamite kindu kimwe wa kwamite ya ndiye jambo ina uye na iwa ngata azioka ngawo ng'ombe ona iwa no itu weta kukwama kwa hii ukazela maybe nduna fisi kana nduna fair all bando kana nduna kindu cha kwa kindu yani baendo baika situation wa fix it okazela tiba sio lakini kiwacho wakachatethia kote mala maingi muno no tunenga example you baby ndayingi ukiona wacha mwana wethi akomete hospitali na expenses itajonga mewaiko anundu fair ya kuma ba kuima sa kunembesa lakini kwa chuma ina teza sapali linga kwa tikiti na ndikwata mbesa ya kuondawa wiza hithi akila na ina tegwe nene kale ninakona aya mabata maingi na ndue kiwa wiza hithi tha muzia kwa family na thina nina atakiwa ni akafa ko maundu mangu kiwa nicho wonie ketonya kuteithia kiwa ni kindera ji kiwa kingi libanda au muthui uwe bayolo muthui ni chao uwe mabuti utilela obala babigito katonya cia bunde kanoka kuwa isi ente ukenze imanya futi no ye maukava muthanga bio na kiwa kithia ni wisela cia kiwa kibuyoni aje ila cia sukali hizo zizo yezela ukibweni itila cia sukali imbe sukali ni siba ila cia na kumu miezi ni wandi zienda na ambe nyene utabeke ndo ndathi lakini hizi tu ni cia utai aitha baby nda kwenda akuke yakaluko ni twateza ikatuo kyakaluko ukoko katoza ugo ndemo okay kangabo you wazita uno thao wanu wita wa udhao fa muze yuano thao kikamba munda wa iwa wa yuano thao wita wa thao so iwa be tofauti ndu ya maembe be avocado be tofauti no be kambala ni o kambale tukingi kita wa mokoyosi mokoyosi simbe kono iswile na be kingi ngugwa kitwa mumia sike hiki no kiyo yuki kwa twambe utunenge wisethia mundu eo ba musi aoneiwa no wasoma no wethe atona kwelewa kwa twelesie kambala wase kambala yetha ibwana hata characteristics yake kwa twelesie niki wakibwana hata yu kambala yu katambe mokoyosi mokoyosi nikije kalata kiutune ba yukambala ni kala imani te kwenda utwe kazelo kana kwia lakini yu kiwete kila kinda kukisawa niki kita wa mokoyosi so tutwelese in terms of ke ondo maybe ondo kia na kikanene ba muno ondo kidanda peto tofauti sia Yesu mokoyosi na kambala Yesu kana sio yu mokoyosi ni we ana mituke ulinga ondo ufiti ete wikete muthanga kana ondo ubandite yule kigila cha kwa muno koko kakwa ukandipe ni zeima wa manchet cha kwa rengi ndu ka ukenza zima ote wete futile no yeke ambe ubune kenda sikauma yu cha thila kundi ziambe ya kuma minto ndongo wa mbinge
Igekala hizi akwa ende. Ukabandi ingi bute. So we mwene wena yuwa mithembe tatu. Na so kiwase wiki tatu. Ni iwa geetwa mumias. Okay. Na cho wona kibwana ta characteristics. Ki market monoko. Niki. Kone zikimene ogewa kimo yo menda hizi akomethe ki night watch. Andu mayo waiwa ni metha ni masiasia kita wata kibwana ta mayo okiwa eni ona maka ukuna zimo makula ziakamba lela akuze aya moko yo zula akuwebo mayuka yuka me amamba titu kuni munyozi ndumona okay isu iwasuma ba ilawe liwe no sibando we wiye kundu ila ukethe ikikala tu kamega ujaluo ni kano Uganda originally isi umeta ba nyoko na thi ye akwa banda kona kitia umweke ko ndu wika na mbe umwekeka ya mukulia kuwa umeti osio iwai no isu ya banda wani theko twasi omunthi nyi ndibandite iwa na nenda kwambia uimi wa iwa na ilete kwambia ba waile kuko kazija mundu we na iwoka kuwe wambe utu nini ukayuka nzeima ya futi no igaba banini tulikite imani we ko kuwo kabande ndo ambia tweka usla isi tweka usla koyolo zianile utilete isu yolo wamba kuinda na chaumya mi ni wenda ubande imani kwa totembola ni watila ndwatila yu kambale no ndwatila embe uba tewete maongo yu neta yu papa ku ka utine papa pe mabuti pe maongo mena 1 2 yuza katatu waile utilela buno ithio zamba kuinda bandu winda abantu bailiata bandu bena kewu ngithia wetikeze kewu zuzi mina tewete myeitele siume sia meiko windete yutewete yutitaba ukogenza no yololo siai no igomya imba obuntheu igomya imbe obuntheu no itu wa muthango yiki no itikeze kewu ba undu ziyuma wona si kuti kuinda nombata malu aje yu abetikeze muthango kewu yu kiumya me na ndu transparent ithio bande imani nake waliana muthango no ino muthango no kawaida yika kawaida kide na sasa wiki thanga thicha aje omuthango kawaida hata withie muthanga no lekanidi wize wako kwitu no lekanidi so yumya me suma sema itina wabinda tayana ata miyele ya kena miya wa ndo no etekezia kiwu pepe ondo we kake pe ondo ando kikeka kwa kana kiwa yukila uimbe wetembi kuneza nichoa upana hata kana ni mbiku umanane mbiguna nondu nakwa waila utala maongo yukuma bupe mindo yukatala 1 2 3 ukatilela bupe zia katatu okay kiki maondo keto na kuwewa nange ndu utakiki ndi na yukingi nondu no enda mbe uiti wacho aya no amina ne chamina kumia twase yuni ke amina kumia mei kana kila kana weko kwa yu no withi kwekata wenda wenzite di maku zelo yobanda yuwithi wekiembe uile moingo ima ya futite wetu ile futile square nda ali thanda unegenda wakomya kimwe pazo kila kingi ba ndukava yonde byo ukaba kitu about tiwete 6 inches you egenda wizeli okombe ya omuthango ndu ciende na kwikata yuke wajukeza kuyana wizeli ejabikyo na tiwete about 10 feet kwa hiyo wino sio ndatu sio na ba sinziwe maima banchi changwa na maima komata kavito induce you can replace ne ngoyi ne replacing okay so ni senziwe maima ulo weta ku replace we kwanga si on the pure we bandenge ndi kuanga mina we manchara yuko kwemiana ni kungwenza the maziza muthembo sina kutabia nikienda theka ali i sithakia yo longwe so wa mina kuipanda pe ni mungithia kana ne kwetela mbua wale utaye mbua yokite ndo kungithia wewe mwini so banda before mbua yuwe kana ni after ya mina yuka manabua yuta yuwe kwewa ne yokite obandile bupuke yo nduzi kindana kewu kezoma yuwe tele mbua yuka kibanda kwena suyezu kwezoma kwanza kyoka ile wa mbua kishwiti metoka na sasa mina kwetho ni mbua no gusongithia kana ne chose ya no waile kalande we no kwemea we tele kyoka umajuode pe no mabanda aiwa na yoka iyo masilia kwekeka wetha thina nimo yubangine takwya kubyo ndo wakwembezwa kwe muthwa nieza wai muthwa muthwa noeza age wakikoma bi yo takitina kiuko na chaminwa pyo na pe ndo tonyo control kiu
Iwa no sige onda la kwa gini nyaba kwa sia tata. Ndo akomana na Akomana challenge chi. So no amino kiki hapo u muthangane. Pe mondo ange kwekana nacho no kiki ya mbolea fertilizer. You know kuemea fertilizer ndu iki. Ano ndu wona wa kiki ya fertilizer ikasitoma sinda jete tena. Niki? Kio ageza manai. Weki ya fertilizer. No po niki sawa kama nagu. Timo no kiwajo uzidi imamu thembo zugenda agisa. Omuthanga akugido no muno wangu. Ndu thina. Okay. Kikale vinda yana hata uitwike kana yuno tonda kwambia kwa. Mwaka. Igua mwaka. Igua mwaka. Okay. No. Ngeja temeto mwijo zitwe. Na no boja ile utemela. Kutemwa kuketha. Kuketha. Igua mwaka. Na yu niki kwitha kena mbesa ketha wikala mwaka muimo so utwika noto nyote mengi. Kenda kena mbesa nengi rundu bayo zindu ingi winda wima ndo mbesa ajo. Na jo gigi ko kaithi obata. Ko twasi kwa mwaka uketha malamia nata. Once. Yo kwa mwaka nemo. Ila imo kwa mwaka. Imo kwa mwaka. Lakini nengi ndwene nduna sio ndimo ti abati abatu la tonini. Tuto nini no boga wetha no mundu kwenda iza bali ukethi abe twake. Tuweti ndu kwa kitina. Sinda ozianite. Nundu kwa uwezi shuti metoke mono. Pe mawo matonda gwisothinike wa. Nyendi yao na mawo makewa. Ko uwa wa mino banda no mano nacho. Wo mano acho. Okay. No watu ketha hii. Uketha ukamina nacho kana niki kwesa kukengi. Na ile omina nacho kenda boke kengi. Ndibwase ke uwa mino tema wika ukwa kana ko. Na yendi kuwa nikita utema. Na matema ne pe kwesa kuma kendo kingi nthini wake. Bayu thongo wa kingi bunde. Bayu shuti kingi. Na njombe ya muthanga kiende. No yukwa mundu ukwenda kulika Uimi wa iwai. Utono muya atumenze no ya kutila na kuinda kana ino ya Jube tuwelu tulato nini mundu oka omwigwa nawe kamukuya. Akayo upanda kede kwanza gena ndongo ombingi. Kana o system izu ya kutila. Kila kiembanga nikiba. Yuki icha ukuya mundu icho kenda kembanga nundu wakwa kina ndongo. Nundu iwasi ya kuno si ando makete utha. Na itwa ba mutitu ni itewe. Kana masako. Ozi undu ngina bayikithi yai. So alama wamo no wesethia ni andola mekukoya kana na alama ekuthiuta. Onda no mawanu ndu andu mawere iziara jukite utakiwe bano na ozi adio zilingi otena. Studio mbeza. But muno makasoma mangine Mindete utani maita mbeza neza. Okay, Wasya kiutetha sia wa mino tema yu wite yando niwo isi yoloto ya indo. Mabuti ama ulo ina liwa ngombe. Na ndino wa design yesu ya kwisethia ni liu na ni liwa ngombe. Nuko na kiutethetie muno gesethia nota indo sia kunota sia tofauti na sia anwalangi matetha na iwa munda. Oyu azua matenda ona indo munda ne lejunetwe nundu ndiye ko liwa nange. Tio moka makao mabuti makatwa iyo ngombe. But yundi kwase Muimi mundu tena iwa na mundu ngiwe na iwa Uimi wa ngombe wetha tofauti. Abatengemea nundu atona ndena kitothia kingi. Oyethe no afiti ngombe yake. Na kwa nini na iwa ni fiti ona. Lakini no tethekete muno ki Uimi wa ngombe. Mundu enda kwese iwai okaba. Kwa momina ndolo kigumbo. Ndo sub location mutitone location. Debo bundwa. Okabu no kwethia iwa. No kwethia iwa. Ni muvea muno ndo na mutongo. Sawa, asante. Thank you. Neta wa Steven Mwema atu ibaki kumbo ndo mutito ne masako netwa ima iwa ne muvendo akosia isia ona kosa challenge lawe na bandu batonda kuemeka iwa wesethe ona ku ne watele katoko manelengi kondani kwa mwe. Wasya wa Muimi.